Matthew Grech saħaq li hemm riċerka li tajt li tfal li jkunu mrobbija minn ġenituri omosessuali għandhom it-tendenza jkunu iktar anzjużi, iktar proklività depressjoni, u din ix-xorta insomma ta' kriżi eżistenzjali. Kummidi, l-ewwel ħaġa jiena m'għandix riċerkatur, m'għandix akademiku. Però li kieku vera kellem riċerka rigoruża u ta' accountabilità qawwija ma jsemmix riċerka li saret fl-1998, qegħdin fis-sena 2021. L-ewwel punt kardinali ta' kull riċerka li tkun riċerka rilevanti għas-soċjetà li tniġu fiha. Ma ngħidix jiena, qed ngħid m'iniex riċerkatur. Ngħidu għall-akademiċi, nħalli f'idejhom, kellek ħafna minnhom. Però mbagħad tiġi tgħidli hekk biex tipprova wassal punt fuq bażi ta' xejn. Fuq liema bażi. Fuq jiena riċerka qrajta John, u riċerka ta' x'tgħidlek tgħidlek il-methodology tar-riċerka li saret kienet skewed in favor of positive LGBTI parents. And that research li preżenta Matthew was debunking. Il-Matthew ngħidlu, was your research skewed here? Għax Matthew stess qal aħna m'għandniex flus biex nagħmlu riċerka, we don't have the money, m'għandek flus biex nagħmlu riċerka titkellem fuq ir-riċerka. Because research needs time, research needs good, vigorous and the ability to do it again and have similar results. U hawnhekk qed nitkellem fuq il-mod ta' kif saret dik ir-riċerka li preżenta Matthew. Mhux nitkellem fuq il-fatt li dak li preżenta Matthew qed nitkellem minn il-montanja għaliex mhuwiex minnu. Any same-sex parent, if there is the love, the sacrifice, kif semmejt fil-bidu, the commitment to get a child and adopt it and whatever, IVF or whatever, can rest assure you like tifel, tifla, whatever non-binary, se jibrilla u se jasal. All you need to do is just start xkastejt is-soċjetà mur qasal u rnexxi. That's it. I don't care about any other argument. I think parenthood is about two things, man. Commitment and sacrifice. There you go. That's fucking it. So, inti tixtieq tkun ġenituri jew għandek dil-ħajra? Oh, definitely. Għalek hija? Yes. So, mhux issa ma. Għax inti għandek 26 u. Yes. Hate speech.